Andau Abraham berkesara kila yokun haka jinglong temen jongki kila kerteng yu Isak. Isak ulas dang ban he bat ban san. Bat ban kemen ya lagi kimi kipa. Henry ublay ula ong hau Abraham ban kenya ya lau kun. Isak mila sang he bat mila pen kemen yang menta. Abraham, kaya ba siya? Ublay pa ban kanya. Kon, wan lang bat nga. Kasara kelas ngausi namar bau Abraham shem liato ke kabau blay ula ong ho Henry Abraham dagajing sngukya man sem ko jong la khot lang yo khon ban lei lang kumta kila pelang ye kiding badi kading bad la khot ye shakri jong bakini lei lang Henry hakajing yai lenti jongki anda kila boy ha utau lum ula ong ya lak shakri bakin syong maki hatra jong ulum Henry mau padu Isak kila kiu sejrong ulum bat kila nang yai tat anda kila boy ha kajaka kabau blay un sapan hang no ba un kanya yalau khon kumta kila nang ya kiu bat kila jan boy atat ha kata jaka kabo play ulo ong do ba ni don kideng bat keding handrai bat ulang brot Tu Abraham ulara ya ulang brot bentuknya. kumta Abraham bar Isak kila lum ye kimang bantai ya kedua bat Abraham ulayai kemit panpek la ublay un penyo ni ya ulang brot kumta Isak ulwan ram ya kiding ban thang ban long kajing kenyai kumta Abraham ulas dang ban sim yu telai ban te yau Isak ban long kajing kenya Henry Isak sim lele baru kupa da kajing kemen ulas syak snubha ban long ta ulang kenya kumta Abraham la ra'i baru pentia halal keduan kumta Abraham ula shim yelo kon baru lepo halal keduan bat ula sedang ban shim ya katari baru ula ra ban penyap yelo kon Henry kata orang ra ia lagatari pada letap ro ia kikmat jong Isak Kon siang bahamap ya nga kumta hamar ba umut bandung ya lokon uli osnyo ya ketin
jong ble kaba ong pet shadin jong me pat pan man sawe lo khon kum ta haba ula pet shadin ule yo I shisha ya ulang brod bat hang me ula snuthu ba ble shisha ula pan yo ya khon lang brod na pan ta khon ba e jong kum ta ula kdup yu bat ula yam